Iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima turarebera hamwe umuhate ushyirwa mu kuvura indwara z'umutima. Inzobere muri Mali zirashaka kwifashisha ubwenge bukorano mu gukemura ikibazo cy'indwara z'umutima muri iki gihugu. Bisanzwe bizwi ko umutima w'umuntu uba ku ruhande rw'ibumoso. Turabagezaho inkuru y'umugabo ufite ku ruhande rw'iburyo. Izi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho ku buryo burambuye muri iki kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ndabasuhuje Eugenia Mukankusi, ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Indwara zo kuziba kw'imitsi ijyana amaraso mu mutima kimwe no kuziba imitsi iyavana mu mutima iyajyana mu ngingo, iyiturika ry'udutsi two mu bwonko ndetse n'iyibasira umujyana fatizo ugabura amaraso mu mubiri nibwo bwoko bune bw'ingenzi bw'indwara z'umutima. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya Wari ryita ku buzima wese, abantu miliyoni 17 buri mwaka ku isi bapfa bazize indwara z'umutima n'izibasira imitsi. Inzobere zivuga ko kuva kwisuzumwa kugera kwivurwa ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ririmo kugenda rigira uruhare rw'ingenzi mu gufasha abakozi b'urwego rw'ubuvuzi gusobanukirwa neza no kuvura indwara z'umutima kugeza ubu ziza ku isonga mu zihitana abantu benshi ku isi. Dutangirire muri Mali aho abaganga b'indwara z'umutima barimo kwitegura neza gutangira gahunda yo kugerageza gukoresha ikoranabuhanga mu kuvura indwara z'umutima. I Bamako, ibitaro bya kaminuza bya Luxembourg nibyo bitaro ntangarugero mu buvuzi bw'indwara z'umutima. Ubuvuzi bwo kubaga umutima bubarirwa mu magana buri mwaka, butangirwa aha mu kigo Andre Festock. Muganga Mondibo Ndumbia, umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bwo kubaga, avuga ko Mali kiri inyuma cyane mu bijyanye no kwinjiza ikoreshwa ry'ubwenge bukorano mu buvuzi bw'indwara z'umutima. Ubwenge bukorano burimo kuzana udushya mu buvuzi bw'indwara z'umutima ku isi yose, ariko muri Mali ho turacyari inyuma. Tubifashijwemo n'umuyobozi wacu Sheikh Omar Bakayoko wazanye bwa mbere muri Mali ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu buvuzi, twashoboye guhabwa amahugurwa mu kwa 12 gushize. Hamwe n'ibikoresho bigezweho bifasha mu buvuzi bwo kubaga butangwa n'abaganga b'inzobere kabuhariwe hirya no hino ku isi, muganga Ndumbia yemera ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano rizazamura bifatika ubuvuzi bw'indwara z'umutima. Ikintu cy'ingenzi ni ugukomeza kubisakaza kubera ko kamera n'udukoresho dusakaza amashusho bidufasha gukorana n'abari ahandi ku isi, by'umwihariko iyo bigeze ku gufata ibyemezo bimwe na bimwe mu gihe cyo kubaga. Akenshi tuba dufite uburwayi bugoye cyane, tukavugana rero na bamwe mu nzobere zacu hirya no hino ku isi. Muganga Ndumbia yizera ko ubumenyi buhagije buhari ngo igihugu cye cyerekeze bwangu gukoresha ubwenge bukorano ibizafasha mu kuvura abarwayi neza kandi vuba. Hanze ya Mali, ubwenge bukorano ubu bushobora kwifashishwa mu kugenzura uko umutima utera. Izi ni porogaramu zishyirwa muri za telefone cyangwa mu masaha zibasha kugenzura umuvuduko umutima w'umurwayi utereraho. Niba hari ikibazo zikaba zatanga amakuru ku baganga, bituma avurwa byihuse. Muganga Ndumbia avuga ko ubumenyi yungukiye mu mahugurwa atandukanye hirya no hino ku isi buzagira akamaro kanini cyane igihe nikigera. Dr. Amina Jafar ni muganga mukuru mu ishami ry'ubuvuzi bw'indwara z'umutima ku bitaro bikuru by'i Abuja muri Nigeria, aratuganiriza ku ndwara z'umutima n'ingaruka zazo muri Afurika. Generally, the cardiovascular diseases account for a large proportion of mortality or death in Africa. Muri rusange muri Afurika nubwo amakuru ataboneka cyane, ariko indwara z'umutima zihariye umubare munini w'impfu mu baturage ba Afurika. Abarwayi 10 binjizwa mu bitaro muri Afurika, izi zishobora kuba zihariye nibura 7 muri bo. Ikindi, indwara z'umutima zihariye hagati ya 3 na 4% y'indwara zitera impfu, kandi nyinshi muri izi mpfu zibera mu bihugu bikennye n'ifite ubukungu bwo hagati.
ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ritangaza ko hejuru ya 38.3% by'impfu zibaho ku isi zituruka ku ndwara zitandura, kandi indwara z'umutima nazo zibarirwa mu ndwara zitandura. Ikindi OMS ivuga ko urugero rurenze 1/2 izi mpfu ziza imburagihe, ni ukuvuga kuva ku myaka 30 kugeza ku myaka 70. Indwara z'umutima ni imvugo ikomatanya ikoreshwa ku ndwara nyinshi zibasira umutima. Imwe muri zo ni iyitwa rheumatic heart disease. Iyi ikaba ari indwara yibasira utudirishya tw'ibyumba bigize umutima. Ni nayo ikunze kuboneka cyane muri Afurika kubera ko ifite aho ihurira n'ubukene, kandi no muri Nigeria irahiganje. Izindi ndwara z'umutima ziganje muri Afurika zirimo iyitwa cardiomyopathy. Iyi ikaba ari indwara yibasira imikaya y'umutima. Ikindi kandi ntitwakwibagirwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Mu mpamvu zitera ibyago byo kurwara indwara z'umutima harimo izo dushobora kugira icyo dukoraho n'izo tutagira icyo duhinduraho. Muri izo wagira icyo ukoraho harimo nk'uburwayi bwa diyabete, abantu bafite umubyibuho ukabije. Ikibazo cy'umubyibuho ukabije kiragenda kirushaho kuba rusange muri sosiyete yacu. Ese wari uzi ko hari abantu bavukana umutima uri ku ruhande rw'igituza rutari rwo? Ni uburwayi buvukanwa budasanzwe, aho umuntu avukana umutima we uri iburyo bw'igituza aho kuba ibumoso nk'uko bimenyerewe. Inzobere zivuga ko umuntu umwe ku bantu 12 ari we urwara ubu burwayi. Muri abo bavukanye ubwo burwayi harimo Wari, ni umugabo wo muri Ghana ubana n'iyi ndwara y'umutima ubuzima bwe bwose. Aha aradusangiza imibereho ye n'ubu burwayi. I was not feeling all that okay, so I went to see a doctor at the Port Clinic. Numvaga ntameze neza, hanyuma njya kureba muganga ku ivuriro rya Port Clinic, aho ni mu gace ka Tema. Nibwiraga ko ari malaria. Muganga yaransuzumye, hanyuma arambwira ati uziko ufite imiterere idasanzwe y'umutima. Ndavuga nti hoya, ntabyo nzi. Namubajije niba hari ingaruka mbi cyangwa se inziza zishingiye ku miterere y'aho umutima wanjye uri. Hanyuma ambwira ko ari ntazo. Kugeza ubu nta kibazo arambonaho, yarambwiye ngo utera bidasanzwe ariko uhumeka neza. Rero ushobora gukomeza kubaho. Sinari nizeye ibyo yambwiraga, mpitamo kujya ku bindi bitaro kureba niba ibyo muganga yambwiye ari ukuri. Umuganga waho yabanje gushyira ikiganza cye ku ruhande rw'ibumoso, ntiyagira icyo yumva. Arahindura agishyira ku ruhande rundi rw'iburyo, yumva umutima uratera. Arambwira ngo Joel, imiterere yawe ntisanzwe. Ati ugomba gukoresha ibindi bizamini ukareba niba nta kibazo biteje. Yari afite inshuti yikora ku bitaro bya Kolerbu, ikigo gikomeye kivura indwara z'umutima. Nahise rero noherezwa aho ku bitaro bya Kolerbu. Nagiyeyo mpura na muganga Cerebol, hanyuma arambwira ati ndashaka ko ujya gutanga ikizami cya ECG cy'uko umutima utera hamwe n'ibindi bizamini. Uwakoreshaga ibizamini yaravuze ngo ubusanzwe umutima uba ugomba gutera mu masegonda, ariko uwawe wo uratera inshuro 2 ugereranije n'umutima usanzwe. Nanjye ndavuga nti simbizi, hanyuma ndagenda ndaryama. Rero uwo musore yaravugaga ngo amara yawe uko ameze, yageragezaga kubinyereka cyangwa kubinsobanurira, ambwira ko bikenewe ko bayabaga ngo babashe kuyafunga. Yambwiye ko hari umuyoboro umwuka ugomba kunyuramo usa nkaho ari munini, bityo bagomba kumbaga. Ndahakana nti oya rwose. Narimo nibaza ibibazo byinshi, nibaza nti kubera iki ari njye ibi bibayeho. Noneho menye ko ndi umuntu udasanzwe, ariko sinari nishimye ndabusa kuko nari hagati y'ubuzima n'urupfu. Uwo ndi we ngerageza kuba indashyikirwa mu kazi kanjye. Kugira umutima w'uruhande rudasanzwe ni uburwayi budasanzwe buvukanwa, aho umuntu umutima we uba ureba ku ruhande rw'iburyo rw'igituza aho kuba ibumoso. Umuntu umwe mu bantu 12 arwara dextrocardia nk'uko bitangazwa n'ikigo John Hopkins. Iyo ndwara ibaho bitewe n'uko umutima utiremye neza mu mikurire y'umwana mu nda, kandi ikibitera kugeza ubu ntikiramenyekana. Ifite ubwoko bwinshi.
ku bantu bamwe hari ubwo n'izindi ngingo z'umubiri zijya mu ruhande runyuranye n'urwo zakabaye zirimo. Inzobere mu buvuzi zivuga ko abantu bafite ubwo burwayi ariko batavukanye ubundi burwayi bashobora kubaho ubuzima bwuzuye kandi uzira umuze. Umutima ushengutse ni imvugo ikunze gukoreshwa mu gusobanura ububabare bw'imbamutima umuntu yiyumvamo nyuma yo guhura n'ikibazo cy'irangira ry'umubano. Ariko se mu by'ukuri ishenguka ry'umutima ni indwara mu buryo bwa kiganga? Nk'uko bitangazwa n'inzobere zo mu kigo cy'ubuvuzi cya Mayo Clinic muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishenguka ry'umutima ni indwara y'umutima iterwa kenshi no kunyura mu bihe by'umuhangayiko ndetse n'amarangamutima akabije. Abantu bagize ugushenguka k'umutima bashobora kwiyumvamo uruhererekane rw'ibyiyumvo birimo agahinda, umujinya n'ubwigunge. Gukira ishenguka ry'umutima bishobora kuba urugendo rugoye kandi rubabaje, ariko hari intambwe watera mu kwifasha gukira no gukomeza ubuzima zirimo izi zikurikira: gusohora intimba ikurimo, wiyegereza inshuti, umuryango cyangwa se muganga wagufasha ku bijyanye n'amarangamutima. Kwiyitaho haba inyuma ku mubiri ndetse no mu mutwe, ukora ibikorwa bifasha umubiri n'ibyiyumvo byawe. Ikindi, gushaka uko ushyira neza iherezo mu bucuti bwa mbere kuri bamwe bifasha gukomeza ubuzima no kuzibukira byuzuye umubano wahahise. Inzobere zongeraho ko indwara yo gushenguka k'umutima ishobora guterwa kandi n'uburwayi bukomeye bwo ku mubiri cyangwa se kubagwa. Abantu bashobora guhita bumva bababaye mu gatuza cyangwa se bagatekereza ko bafashwe n'umutima. Brazil yatangiye gahunda y'ikingira rusange mu rwego rwo gukumira indwara ya dengue mu gihugu, mu gihe hari ubwiyongere bw'abanduye iyi ndwara. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima y'iki gihugu, Brazil yagize ubwiyongere bwikubye hafi inshuro 5 bw'abarwayi b'iyi ndwara mu byumweru 5 bya mbere by'uyu mwaka ugereranije n'uko byari bimeze igihe nk'iki mu mwaka wa 2023. Mu guhangana n'icyorezo cya mbere gikomeye cy'indwara ya dengue Brazil ihuye nacyo kuva mu myaka 40 ishize, igiye gutangira ikingira rusange ry'iyi ndwara yo mu turere dushyuha binyuze muri gahunda yayo y'ikingira ry'abaturage. Nk'uko bitangazwa n'abategetsi b'iki gihugu, muri uyu mwaka Brazil ifite intego yo gukingira abaturage miliyoni 3 mu gihe igihugu gikomeza kugira ubwiyongere bw'abarwayi iyi ndwara. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima, Brazil yagize abarwayi barenga 360 ba dengue mu byumweru 5 bya mbere by'umwaka wa 2024, ubwiyongere bwikubye hafi inshuro 5 ugereranyije n'uko byari byifashe igihe nk'iki umwaka ushize. Na minha casa teve aqui no meu quintal somos. Aha iwanjye habonetse abarwayi 4. Musaza wanjye yarayanduye n'inshuti yanjye yari yirwaye. Mu baturanyi nabo hari abayirwaye. Mu muryango wanjye abantu 5 barayirwaye. Muri uyu mwaka mu gace gatuwe cyane na banyakabyizi muri Sao Paulo, hafi abaturage bose banduye iyi ndwara. Abakozi bashinzwe ubuvuzi barimo kuzenguruka mu karere kose basenya ahantu hose hororokera imibu, ariko ntibyoroshye. Igihugu cyahuye n'ibihe by'ubushyuhe bukabije, none hamwe n'urukurikirane rw'ibihe by'imvura byatumye imibu ibona ibihe byiza byo kororoka cyane. Ubwiyongere bw'ubwandu bwa dengue si umwihariko wa Brazil. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS yerekana ko iyi ndwara irimo gukwirakwira mu turere itari yarigeze kubonekamo, nko mu bice byinshi by'isi bikunda kugira ubushyuhe bwinshi. Umubare w'ubwandu bw'iyi ndwara ku isi wikubye inshuro 10 kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu wa 2019. Espakalas ayobora ikigo Putant and Institute gikora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi gikorera i Sao Paulo. Global warming, as you said, is one of the things that concerns a lot. Indi mpamvu n'ubushyuhe bw'isi nk'uko nabivuze, ni ikibazo gikomera cyane. Uko ubushyuhe bwiyongera bufasha mu kororoka no gukwirakwira kw'imibu, bigakwirakwiza cyane iyi ndwara. Kalas ayoboye itsinda ry'abahanga mu bya siyansi b'Abanyabrazil barimo gukora amasuzuma ya nyuma mu nzira zo gukora urukingo rwabo bwite. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, kumana n'Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa internet wa3.radiyoyacu.com. Naho gutaha mukomeze kugubwa neza muharanira ko umunsi wanyu wari wo bose uba uw'ubuzima buzira umuze.